Timothy chapter 2 verse 1 to 6. Amen. Not yet Timothy, the speed. Sexual speed. Cala verse 1. Pastor City, Lisotja Lakhristu Jesu, Leletsembekile. Wena ngemfanami, thina emseni lokuKristu Jesu. Lokho lokuvekini embiwa bufakazi labanyethu. Nawe uphathise bantu labethembekile. Labatawuba nemandla ekukufundisa kulabanye. Hlanganyela kanye nami ekuhluphekeni njengelisotja lelungile laKristu Jesu. Kude lisotja lelisembikile libuye likhathake ngetifo letingesinto tekusotja. Phela injongo yalo kwenelisa lokho lombuthile. Futhi nemdlali nakangawugcini umthetho wemidlalo akawiniswa. Umlimi losebenza kabathima lekufanele athole kuqala sabelo esivunweni. Ngicela ukuthi ugcilela ku-7. The 7. Cabangisisa lokhu lekushoko ngoba inkosi iyakupha ukuqondisisa konke. Siyabonga abantu ngoba Nkosi ukuthi uNkulunkulu uthembekile. Livi lakho babe uyalandelela Nkosi ukuze sephelele. Namhlanje uNkulunkulu wethu sibonga khona bakho phakathi kwethu. Sibonga usikhuthiza uNkulunkulu wethu usikhuthisele ithembe lakho. Kuze babe sive iphimbo lakho likhuluma lempilo yethu. Babe uNkulunkulu livi lakho seliwile kwethu babe. Siyalemukela uNkulunkulu wethu siyalivumela. Sithandele Nkosi empilweni yethu likhona indawo uNkulunkulu. Siyasibekela Nkosi siyala ukuthi inyonda lomubi belingafika Nkosi litewulithatha ngoba babe sifuna lihlume phakathi kwethu lithele ithelo Nkosi ukuze sikhone kuhamba nokwethando yakho ukuze sifunde ithando yakho uNkulunkulu. Nalamuhla Nkosi siwonge ngalo usolele babe kuwe. Emvembeni yokunqoba Nkosi ngoba uthithe wena lokuwe uyanqoba njengoba nawe wanqoba. Nkosi siyabonga usifundisa ithando yakho nelivi lakho nanamuhla. Aliqhubeke Nkosi lisiphule isedari babe lesetimpilweni tethu. Aliqhubeke Nkosi liphundise babe letibhabala lebe kubonakala Nkosi ukuthi tilungele ukuthela tithelo njalomubi ngetimpilo tethu. Babe wethu bengcwele siyalibonga babe siyalemukela nabe uNkulunkulu ngomntwana wakho alifinyelele Nkosi kujuleni kwezinhliziyo zethu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Wena ke mntanami thina emseni lokuKristu Jesu. Yebo bazalwane. Oqala nje lakugcizelela ngoPaul nakabhala lencwadi asejele abhalela Timothy. Oqala uthini bazalwane? Uthina emseni. Akasho ukuthi thina kulamabandla lekuthumelele kuwo. Uthi bafina emseni lokuKristu Jesu. Kanti chapter 6 wa Ephesians uthi emvina bazalwane inani enkosini nasemandleni siyofika nalendlela yebantu abafinile kuze bakhone kulwa funa bafine yokumusha funa ukini la lawa bafini lokufunda la ithiswa lakhukhula ngoba bakhukhulile bonke. Uthi lokhu lokuvekini na emva kofakazi labanene. Uthi lawa kuphathise abantu labathembekile labatawuba nemandla ekufundisa labantu. Uyokuthi umpostoli Pawula ushumayela ngekumbhalela lencwadi Timothy. Uthi unento lenalufaka la kuwe ngayifaka bofakazi bakhona babanene. Uthi naselelo sekuyifakela kuwe wayibamba wayidla nawe utawuphinde uyifundise labantu labathembekile ngoba lana bazalwane sikhona inkosi bazalwane abazileli ukuthi sibonane sonke noma sodwana ukuthi lona uthembekile lwendabunkulunkulu. Wherever as you pray lona wakithi. Wherever as you pray as is forgiveness ukuthi lona ngamshelishela indoda zaseKhayisi
Because we are moved in the spirit when I pray in the air, but we don't know what it is. In a corner, we see, you meet Jonah, Daniela, and children, what are the things that never there was a time and peace. What the Lord tell us is shalom, by in bed. Ufuna sata. Ufuna kusifuya evangeli. La utapie na ushayebe tata. Usiwe sauko evangeli babanya. Amusimu na bakuluma. Amusimu na banyembenya. Sata. Ukele totivaza. Umsebeni wa nguluku. Niyo na mwoshida na sobo. Mposo polo na hapa na timu kaseke. Usikika. Because wabune bantu. Nebeba kone baba ndeni. Nebeba mtumela muo. Nebeba milini nao. Tuwa na nebeba funze na kulu na timu. Nebeba kubeba kumoba. Timu nebeba hapa. Aye konkret. Aye Philip. Aye Prosperonic. Aye Etinza wende tefugele. Tuwa na abena fana grafia mesike kwa kwa wakile wakanda kifunzizwa lele tine malana tila ikasema zwekele kashunala mporo mukala una timo was a young man but the otige timo ina mbana lomu vekile mufunzisa bona mufunzisa nakatawa sebela ula mabanga lo washumaela ako no babazalwana ekhaze bangena Kristu asebenzele sonke uNkulunkulu asebenzele sonke uNkulunkulu akwendele ukuthi sikubambe sikukhonze lokufuna uNkulunkulu siflewe kwethu. Hallelujah. Nana khulina ngesonto leletsembekile ayiwethembeka ekishumini ulungile lo ayiwethembeka kulikeleni ayiwethembeka kumfundisi kuve bathi nalo uNkulunkulu abathi uNkulunkulu unesithele umzalwane lothembekile kuNkulunkulu bazalwane uketitha umzalwane lothembekile nomsotsha leletsembekile abesatshiswa nathi ngothi abesabi nakugula abakholwa noma yinda ivale bantu laba siyafika khona uyakhona lokhu lobhala lencwadi yingoza lebatiko kuhlushwa nafunza chapter 21 ngomathi ezenzo iBhayibheli lithi bafunza verse 10 lithi iBhayibheli wabafika afika kule linye live wabavakashela nabafika wathatha ibhangi laphambi walibopha ikhalo walibopha inyawo wafunika khona ibhangi labo laba eJerusalem bakafike bakubopha uNkulunkulu lisibazalwane bakhala nabakhala abazalwane wathi Phawula ikhalelani lize lizamukise emthithweni akungalungeli kuphela kuboshwa mina njengesonto laKristu ngilungelele kufa ibanga uNkulunkulu lithi asashito njalo bamiyele Lisotja anesabi noma ngalemfika umprofethi mbamba akhulume profeto lesibuya uNkulunkulu anesabi noma athi uNkulunkulu ukuthi uyayikhukhula le Mose ifundisa ngamaprofeti
In the history of the gospel, azange sekwele prophet ngohola libanga. Tuendele libanga lekuhola umprofeti. Ngeyisahlala namuntu wakuchazela abantu. Wathi umprofeti wengathi ipolitiki uletha message of judgment. Noma uletha message yeku-edify libanga sibathule. Uthi lelo kuthiwa leli banga liphase umprofeti isibani na 15-20 years. Uthi akusuprofeti. Umprofeti ukhuluma briefly. Asilungisanga inkosi ithi kunje asiya. Uyamthatha lomuntu umnika Elijah uthi ngibani? Ngoba kwakune office lekaprofeti. Uma sikhuluma nge-office lekaprofeti, nakuphula lo profeti ebona hambe uvusa lomunye hayi libandla. Bazalwane. Uba nebasiti noma nemsiti Elijah unagehazi. It doesn't mean ukuthi Gehazi is a prophet. Umsiti. Uthunywa yena akuthi kuyomuka ukuthi webelani nayo ubonani wayibona imfundo. Nagijima uyafika ukuthi angiboni lutho. Abuyele Elijah thana because Elijah kufanele make judgment yanakuletha uNkulunkulu akuvela uNkulunkulu uthi yewena Ahabi ulambe umfati wakho Jezebeli so sesebanga uNkulunkulu walilahla ngaleso sizathu uNkulunkulu will bring judgment unto this nation isibuyele kuye wabefika hambe baba because umprofeti baba lathamba don't we know yes papa is not a prophet of God. Don't touch your TV, touch your is not a prophet of God, he's a prophet of God. That's why you never in a solitary place. Because you figure out that judgment, I can't the man who is a son, I figure that company is a son, okay. Why not come me cry? Why told each other? Because don't see judgment. You don't know what you are in the soul. I want to know what's Paul never got told anything also later. Because an apostle who never the grace, the evangelism, word of knowledge, teaching, prophecy, all the apostles. Hallelujah. I mean, Paul, the offensive spirit. Prophet in the offensive spirit, puts in your name, that says the Lord, for the spirit of God. Chapter 28, Uzi Paul, now Kuruma, and the Tibosha, Naraba, and the Mamboshi, Uzi, for the Castle of the Shade, Ukuruma, who is so penny, the water feet, but they take them, good up to your money, but they're not fasting, but a fool. Uzi was in your belief. If you said it, which is always out of that. My name is Steve. And never got a lot. Kulman and Lisotja Lakhristu. Elijah. We are today with Lakhristu. More than judgment. In judgment, never that was Jezebel. After Mulana. Amen. We let it judgment like that one. We live in the because they might go because that will if you see General Elijah or something, you also pay the money this people will the matter. Or that people will that the matter. They say a true prophet who is not knowing that our Salafita will be right. Elijah was on the other side. Who knows what I'm saying? Now that people will be right. Akademi lowe kulumudi display now the same time. Baba kulumudi bazala leta mu baba totali dabo. Paul, Libya kulumudi lisi the castle of prophet Agabus asked. Mafia Jerusalem kaumosho. Lisi vele wa Jerusalem. Anani yenda. Wafia tembeli na manago mnyumzalwa. Of the chapter 10, where the very last is not yet chapter 21, not yet. This is, I think there's a positive way now.
lithi bambamba bambopha njengoba kushidiwe ngolwele ashiwo neprofeti wakhe wentela kuletha kuphela le message lekumnika kwalo kuphathele why uPaul Paula tinkinga timvelele kangaka ulisotja leletsembekile alinako kuthula ngisho kuthula kwelive kuthula kaNkulunkulu lokuthula kaNkulunkulu ngaphakathi kwesotja leletsembekile ulela ukuthi lingadivaphi lithi forever because time is not on my side. Uyabona bazalwane kusuka bazalwane sibalandelako lakholweni abazali bakuthanda kuphila kwakho wena lokuthanda kuphila kwakho usanalekela kuphila kwakho awusilo isotja lelitsembekile uthi lapho namakhuluma uthi njengelisotja lelisemsebenzini uthi lisotja naselibuthiwe libuthiwe noluthiwe alitikhathati ngetilo njengoba yisiviliyeni litikhathata nalomsebenzi leselikuwo lokusotja bazalwane thina sakhathatheli ukuthi sitawudlala sitawuqoka our provider knows ukuthi singayini and the thing that you feel zingende ukuthi ikonze now uphila a prayerful life ngabe prayer yabona prayer iprayer yajijangwa ejemeni lesela ikhala ngabe because you start to operate in the supernatural. Lisotja likhonjiswa tino tiseta lo Paul lona sinakhuluma ngaye ukuze lo Paul lona wakumuntu wakomoya umfundisa kandlela letino usejele uyabhala umoya eNothaneka chapter 16 incwadi yezenzo lapho chapter 1 naweza kuthiwa bebalele bayendaba kanti sebazame ukubonela e-Europe libla nkulunkulu lithi warengele wabalela ngoba bazalwane lisotja lelitsembekile aleli titho ngekuphushwa yinyama yalo lilalela moya ukuthi can I do this lapha umthatha Paul umikisa David makafika nalamadoda langu-600 edolobheni lezikla ulikhanda liphelile nalutho libla nkulunkulu lithi lamadoda langu-600 besamkhethile ukuthi nguyele kuyabasida ngoba kuthiwa bekunentilahla nalabaletubelebahamba but nabakhanza bangala bangekho nebafati nekudla konke bayamjikela bafuna kumgcobana manje but wakhumbula futhi mina lalimi ngumprofethi ngumkhosi ngumpristi ngiyakhona ukukhuluma noNkulunkulu ngoba ngibonile kumncane nangigcotshwa nguSamuel at 15 years of age wagcoba uNkulunkulu wabese uNkulunkulu akamthatha mbeke esitaleni waqhubeka wambeka ngoba uNkulunkulu nakagcoba akasho ukuthi ngene efildini yatrainwa inkonzo nendlela yokubanisotja Lakhristu. Hallelujah. Unovuma kwakusayini njalo unovuma kwakusayini uNkulunkulu uyatrainana bazalwane. We have been trained. The Lord is still training us. Sometimes the Lord is training and you have been trained. This one that I played with never training. Timothy was being trained, but before the training, whatever was put it in. Because God knew what it down for the team. Chapter 20, what says it? This is my penny. Now the only water playing the day. This is the only book. He never has anything about water. But chapter 20, what says it? He said, my water will not inherit the kingdom of God. Kule timu letepi vele mathematics chisa tibiti mboza letao hapa tibite mari kute sisi lotao hapa aikone lake timu lama tokuona ngaliso lenyama kuthi yathi lana kuvalekile kuselfie lama uNkulunkulu wethu lesihamba naye kude lokulembi kwakhe siqala kuyivula indlela ngekuthi sisebenzise livi lelinkeba kamoya. Sikhulume livi ukuthi our God is able. Lamadoda lamathathu lekhuluma ngawo Shadrach, Meshach and Abednego bebasevele ekuthunjwa and uyathiwa ukuthi lamagubezi lamapholamento umlilo lebaphoswa kuwo umlilo bese uwaqedzile bantu umlilo lebawunawakhona labafaka kuthiwa vele babona bebasha
uhambisa lo mlilo uthula mlo umama njengoba ngaba ngona bakamzila sibovu I think that from I think one level to say singa letu ntebisedali yaselibhamu ufaka kubafe I think them thatha 7 days to normal 30 days wafa lo mlilo utawufaka abantwana bankulunkulu bona ngesikhathi kulungiswa lo 30 days bona bayakilungisa lemthandazo bayakisonzela ephosini bavuselela budlelwane babo isonke lesikhombana lakulungiswa titito tonke tekuhlasela lona liyakilungiselela lona livele endumisweni lona livele ekumeleleni lona liyasonzela tinkinga nemililo nevumayo ilungiselela wena kuthi wakhe budlelwane bakho babusha bese ulisa Davide uthi ngiphakamsele mento abethi nzabele izinto lamanavela kuJehova bathina ukuthi lamnavela kuNkulunkulu lokudala izulu nemhlaba phela bazalwane labo abazingeki praise team letawuba kuyisembosini bakunika le madoda lathi uNkulunkulu egameni lenkosi asekhishwe kumemetelo akuthini ukufundisa lasithanda zasonzele enkosini ilawo sonzele ngoba ubekiwe nomlilo wakho ngaphezulu ikhona imililo lemasiyo bamabuzi Sathana lona loyo sisi yambasela Lamadoda asiwa lesikhathi bawatshela ukuthi batawukhoswa la akujimayabu baseyeyosukuzayo inzaba itelele emthandazweni oba ne-revelation oba ne-assurance usilokutala uNkulunkulu yakhoma lemali amadoda asathandaza wathiwa ngeke life but kufanele kwathi la angafikela eBabylon because litele ukuthi intobulawa litele ukuthi libuyisele Israel but ingabuyisele Israel ini funa kusindise namalanga sikhundla labathi kholwa it was after sebalile ubawa kulesithiko sithiko asisiso lesitele sokususa endleleni wakho but isithiko yiso lesitele sokunika ipromotion funa udlule ebalele isithiko bese vela promotion haleluya bakayitshela ukuthi bathi sinengeke sisikhothame lesithiko sakho batshela inkosi umthetho at that time wawungakaphindwa kubekwe kwe-imagination wawubulawa nje simona but uNkulunkulu wakuvimba kusibendeke lokho ngoba wabona ukuthi bamele isayizi laNkulunkulu banamasotsha esibhabhayo libe laNkulunkulu bayitshela inkosi ukuthi lele sikhothamo lesithiko lesi bukela lo Nkulunkulu esimkhodayo utasivikela umzalwane lomsotsha leletsembekile nakuvela timo igama lalibele liqala laJesu Abemela phela akaba manje kulo ihlala abanayo mangisiphila ngasiba ngoni mangisiphila la Masilela afenhle mali Masilela manje basithi makhatha uthi nje ngiyeke ngithole mali ebanda siwathole la ngiyeke siwathole emthandazweni simo lesifikako lesibhekana lesimo lesifika sasikwela amadoda amathathu engerekele inkosi ikhiphe sinemethelo silesithi uNkulunkulu khona kakhona akube uAbraham Shadrach naMeshach kube abazange bathi ngeke sikhone it was the first time inkosi ukuthi ive bantu labalabo lababelana nayo bakhulume kuba icabinet yonke ukuthi sinengele sibawe bathi uma ngabe uNkulunkulu akasiphephisi ulolawo lakho lakulomlilo wakho lomama balani nibhale ukuthi sinesala Lisotja Lakhristu madivumelwe zomayini sikubona ukuthi timo letifike lapho ungathivumeli kahle I pray ukuthi labantu abasha lesinabo la ishalom bebe besaba usukele umkalisi wabhawa le kumulele abantu abethu bangasithethe isikolo bese abantu abethu bangafike emthambeni bathi khole semuheli kwendeni bantwana usoke insisango kuba lemoto mhlawumbe usokaziwe bantwana nakhona kuna wagoli nakhona kuna waDos Santos lalo wachimwanzi labantu abasha yebo bazalwane noma nabantu abasha bayishalom iyavala lo
Kade kusisizwa seyishama sizwa ngoba ngabantwana lezi abantu singayihadisa lapha kade kufeyile lapha ucabanga ukuthi wena hayi laba bethe emshadweni nawe ukhona inomelana bathi bonke baphetheliswana letimali selifoni sangane nawe ukuthi utawushona ngobana kumele kunye ungathiwe kumele singathi lana kwami lona ngokwami ngiyabuta nje kunjani usizwa asefundisiwe akhetha yena sengiyahlazeka nawo akusilo Lisotja lelo uNkulunkulu wasekozweni Lisotja linanazo zonke tinkingatalo akafika Kristu bazalwane sishisa ushonabu lo wakuthola ngedini noma ngabe wakini nawe uyalala nawe ngibabodwa sesibili ubone ubulango lila maliphathwa ngindlela ngabala ubone lo semendi lo wakhale ubona nalo bengidila naye ngibelana sumuke Leletsembekile kastonga asajana amathayisi nolelekula amathayisi lawa Kosi kamumbela ngukhonto kosi lesivalelese lokho uyingwele sabe kasaya yebhaka wayinonke abafana hayi uqalo usikade siyabona amen usemanje usasembona uyayishiya mazelwane uyayishiya akukhulunywa lapho waSotja ukhulunywa yena ukhulunywa nabo kunebantwana engibabhethela babhethile abalimala abanjani anakuzo kamkhole nathi kosimuhle bese avele ngambuzo umbona ngejele lakhe uphethile ngamshini umthandazo bamfuphele namhlanje akuthandazeni bazalwane akuthandazeni ngembele thini ngembele badawukhala nabakhala babuka abalibeli bayongo Masilela Masilela ikotethu manje awusilo Lisotja usithi kunte soko enawasilo Lisotja bazalwane uyawutela umshweni akukali nawe futhi uhlekwa wena noMsotja Lisotja liyahleba lihleba eNkulunkulu Lisotja ulenasho uthi lihleba kumele abadute nawe ongokuthi David wahleba mshimeni kodwa amqalelisa Leletsembekile amqalelisa kanti kwamdumisa wabasebeneletsembekile wathi wena ukulali wena wamtomatamatinta Lisotja lelindavid lathula Lisotja liqinisa tinhlamba kebaKristu uthi Jesu tisa kebaKristu kuyabababa basho biological marriage uqala lophana nabo abazali David akhelwa luzumba basekhashana David luzumba wakhelwa uAbsalomu wakhelwa uAdoniya David ekhaya kugula ngemuva nesifo ndesekupini sakhamba kumntanakhe Amnoni walala nemntwanakhe wathiwa Lisotja tinkinga zeLisotja bazalwane akifanani Leletsembekile because the calling is bazalwane very hard bazalwane that's what I'm saying Bingolo speaker ngalo silo mitoji ngibanya bingolo cool bazalwane because last year khona uthiwa siyawubika ngemagawu langobila sesemhlabeni siwasinzele ekhaya bazalwane but sisalinzele ekhaya sifanele silwe kulo lokuhle kokukhona singaphelele endleleni siphelele ekhaya bazalwane naphinda kufa kuhle uthi makuthi sakulo kulibhuke bese nakuNkulunkulu ukuthi kufa bona bangcwele haleluya adala bafuna ukufa bathayinana ayana amane akababa ngokuhamba zayo lento leyo ikhona bese bena usikabangisa lokho ngoba inkosi yakho bakhulisa bonke uthi kabangisisa ngalokho ukutshela bona ukuthi ngoba inkosi yakho bakhona la esizisweni bazalwane asihambi sikhuluke inkosi iyasinika indlela yokuqonda ukuthi abagama lebesifambile ukuthi asenza siphumekele nebamkhawele Lisotja bazalwane Lakhristu lelela kuthi
nalihlaselwa noma ngayiphi indlela libonakale liqinisele lama amasukelo wendlela lalonke nalelo kwamkhayela wathi sibusile namathi sibusile umkhayela mpheza khalapha unisinta yakuba kajosi nginezinkinga lezinyeni usemakathethi nje nabenina kine ngazaphakaphaka usibisiwe uyamathi Jesu wena ngicela ukunike ibhesini lelithi Jesu sibela kubakho kuyofika kuJohane lapho nakuthiwa bafika kumzalwane wafike wathi ngiphethe inkinga ingozi yakuhlupha wathi ngafuna abantwana bami uJohane nebhesini mina kwathi ukalamathi nje indodamu ukalamathi indodamu yabheka nje indodamu yathanda ukalamathi lapha siva phela Matthew 15:21 Mose indoda yathi yaphethe idimoni zayo mfasi wasethile nasido chapter 18 sibona umfati wemobo chapter 12 chapter 18 sibona lo mfati lo mfelo wakhe lebe bayaphezuleni amhlupha njalo afuna ukuthi atomnalela phela kulo mhlupha lele abazalwane uthi lo noma kungamesabi uNkulunkulu umenzelela phela ngamashela naye lo mfati laphela isupeli sine bazalwane kuyasitashela inkinga but asimhluphe uNkulunkulu emthandazweni uzesola ngemasonto avuthile lisonto liyavuthwa livuthisa inkinga asume lisonto angaphela ngaso amele bazalwane sivuthwe singathi lezinto wabahamba inyawo Pelo moto, quando é suna pelo suede que tinha esse que se dava esse caiu não os nação da oficina lá em Brasil estreito esse que batava muito é uma coisa e o meu que não tem uma coisa suede quem Olha, já pensou também. E aquilo, se aquilo não é de direito, ele não vai também. Então aquilo não vai também. Então aquilo não é de banco. Então aquilo não é de banco. Então aquilo não é aquilo é. E quem aí como é banco, não é banco estava banco. E quem é boa conta, muito pesado. Lembra do pesado? E da satana, anhagate se esse foi pensar. Aleluia. Aleluia.